Iya. Opo si kakata. Ave Maria.
e pangai e lotu mosi e te tau i waana Fola hakai e tua fia i e kakala Kare ngai aona tua toka i maananga Ome matana kai atane ufana E pangai e lotu mosi e te tau i waana Fola hakai e tua fia i e kakala Kare ngai aona tua toka i maananga Fefine o como tu amo e so tu o calfa Si e come io mo e ama a tolo Ati moi to i moi o mo angana E ala fisi i ue moi molo katala Fefine o como tu amo e so tu o calfa Si e come io mo e ama a tolo Ati moi to i Ako kale ke hufanga ngai whatap ko so na whaki ka ta moe mo meniti ko ni ke whakahoko e polo kala makati ai kropolo o kuwanga maheni pe ki ai no fai pa ku ki folo a maheni ne tu ka ko ia o ko kole ke hufanga he
whatapu pe tawangata e te kita whai ki tō mamau atu ka tā moau ke whakahoko ai whatongia koe ni. Pea koe au koukore atu kia e te mini pe ko e kautaki chepta saane mo hai o ku nau mao i ngahi pale uluaki koe ngatu, pale ua koe whalafihu, pale tolu koe whala whewheka paongo, pa koe pale wha koe mono nima, pale nima koe mono nima, o koukore atu ka motolu ke mohanga post i lalo he comment koe ni koe i he fo i thread koe fo i live ke lava kakai ke nau sio ki ai ki he pale koe poni. Koia koe polokalama e kropolo hoko no whai koe ni, aia koe ne kamata eni in the schedule for all ke ne kati aia koe po whalaite koe ni e whai ai ene kati ene umea whakatonga, aia koe pare koe ke poni o ko pare ulaki koe ngat lau nima, pare ua koe whala fute taha nima hina, koe pare hono ua, pa koe pare tolu, koe whala ta e kulasi paongo e fute taha nima, pa koe pare whalewa koe mono e nima, pa koe pare nima le koe mono e nima. Sai, koe pōni ka whalaite koe ni ke muanga hiki ifo, ke mulawa mao ka pau muwhia mao ngahi mea koe ni, koe pare lewa koe lulu lewa hei wika hau, koe ai angeho telefonike, koe pale koe lulu koe osi koe o pōni, o kati koe osi koe pōni, koe kati koe ia e whai koe ika, me Hawaii, aia koe wika hau koe puha wheke e walu, pea moe ika me Hawaii, mahalo pe nā oe, ai tu unga o tahanima pe whakawhi e wanoa, ka te mau toki whakahoko a te he wika hau. Koe pale lewa hoko mai lewa ai, o mautolgo mo manako teu ake siweri mo ngahi maka koloa lalofonua, koe ngahi peni he taha e kropolo, o koe pale lewa, koe whalaiti lewa no tolu o kwhai e kati koe ke siweri, pea toki take turn pe he lewa. Os pe koe siweri e hoko mai le mea whakatonga, ai koe fwoi pale nima, pe koe hae mea whakatonga a vela polo i koe ia, ke kati koe os pe koe ia e hoko mai lewa ika, moe wheke, moe hafo e ngahi mea me tahi me haua i uo, moe ngahi mea katoa koe ia, pe hange koe ia uke mea kai, ka pai a taimi ke mau whi kati mea kai, te mau lawa kati, uwhi kape talo, hafo e ngahi mea kai koe ia, pa koe hoko mai lewa i koe siweri, pe nau toki vilo pe he ai te. Koe ia koe polo kalama fo owe ne anga development revenue, ai kropolo ne whakahoko, ke lava fua ako na whatongia, ke ngahi mea keke, o kawai, hono totongi, ai paanga na e ou, i polo kalama tupe taha o ki ai. Ka koe anga ne polo kalama whenga paanga, koe wike kahau, lava ke tau mai ai ene container talo futuna, pea koe uike hoko mai aia ko whafofua he osi mahalo tise maniki sanuari te tau mai me container talo ai taha, ko ia o ku hoko pehe a lere mai anga i ngā uika kropolo ne polkalama tokoni ke ngā kaunga wei tonga pa neunga ko line up mai a tonga ai anga koe hono ai kore kaunga wei nau foi tonaki ko ke o mai pa koe ngai whenga paanga pehe ni maulawa rewa ke tokoni o whakatau ai ngai ngoue kakai mei tonga o mai rewa ki hene o toki whai hono deliver mono distribute o mai whangisenit ko ia o lava o whai ake tokoni ke kau me mipa heni pange ko kulau ke tupe. Oku te foki ke whai a te whanonga ai kropolo ke ngai chepta kotoa pe koe ke nau te kau mai ke ngai whenga panga koe ni pa koe taha o uhinga ene folau atu ko ene whemau ai kakai koe na e totongi koe tupe e ngai chepta taha ai o kau hena Seattle, o kau hena Vancouver, o kau hena Oriconi, o kau hena Portland, o kau hena Jordan, o kau hena Provo. Ko ngahi chepta katoa ko ia e whaia watu pai kamata hui kahau, ko whemau ke whamau opo mai katoa, a silini, na lava ke mo totongi he tupe pa te ke lava hano totongi atu. Ko ia o whemau ke o mai mea ko mo oni, o wai ke whemau ke whaiha ngāwe, me hari poti o ku matamata kehe mo i kai ke totonu.
pe koe whanonga koe ni e whaia e au, pe mo skeitari mo oto, pakapau e kau mai kai tahi paanga mo kau mui wholau, pe whakahau koe tō nakahau ai e kamata siato. Koe kuwhenga ke whamaala ala te ngāue mo te whtoi ngāue o whakahau koe kropolo, o kui kaifo ke ngāue noa ia ki mautolu ke pue pehange koe na kou mo whai e whanki pōtala noa ika. O koe ngai palani ngāue ke whakahoko, pa ko pau ke mau whai whakahoko ko ia. O koe aifo ke polkalama fo o teu ke wholau mai he neawa e pota ai ongo mātua me New Zealand ki kamata whai pe tā noa ki ai. Ko whakaamu ke whakatu ha shipping line i Stockton nini ki hono transport o mea kai wherever, especially mei tonga. Pe aku amanake nai heni i he awa ai poda i he na eva pe nawa ka e na whainga maari e ko ia e lava ke crap nawa ke mai ki heni ke install ai fo iwa a ko ia ko shipping line ke lava ke ngawe aki me Stockton nin ki tonga no mai mono ape mea kai o i kai ke toi fau i ha tokotaha ke ka iai ha shipping line ai krupolo ke ne lava o ngawe aki. Mo hange ko launa e iai foke ngai palani na e whakahoko na lava ke sio ke whakotu hangahi fo i snow i container free faces ke palaki kai container a state nima ai na kawai LA na kawai Texas na kawai Soleki na kawai Seattle pe mo fe a fitu etana nima o ngā ke lava ke mauhanga o taimiko o mai ai koe ai mea kai koe mei tonga o kai ke te whakahela hono distribute ka hanga ton pe mei tonga hanga ton mei wafu lori tiriva whai katoa pe shippingi alo tau ke ngai destination taktaha o lava ke tok distribute te tea i he pehelewa i ai white market ke ka ungowe mei tonga pe lava leva ke import na ungowe ki heni pa distribute ke ngai state ka atoa o lava o tau mau mea tokon mei ai ta lava leva o vaya polo whanki income ki tu ake ngahi whaamiru nau tu hausia. O koe lewa moe polkala micropolo te teo ke ne whai a langa ai ki whare o tu i manuka kau ke whai ai whakaike eke mo mea koea ko tu ko ki whare ko ni e hupe me nusila kau te ke mahino ngai talanoa mo ngai mea katofi kau ak mo ia kere pe ugu mau he ki whaamiri ko ni ai kere ko ia ka lava ke langa ai ki whare koe ni i wawe taha te mawala lava. Ko kuhanga ia wha maapopo at ka te mautolu ai ngai tefto i ngāue o lo tonga whakahauka tai mini neongo e mau o hangi ha burden ka mautolu ai ngai mia ka tau koe nei whahe launga konga o tau tolu o kakai tonga ke FBI bako tau te whito ka te au o kau whiawhia au pito pe au hono ave ai ngai report ko ia ke lava ke usio ke ngai kau mawhai na ko ha mea ke te whakarere i ngau ko ni pe ko ha mea ke na tono no o ko ki mau ilo ki ai ko whiawhia o pito pe au i he fwoi ta whaako ia kai ke ko poni mohono wa ngā ko tau lulu ke tau whokme ke tau kawenga ngawe kai kehe o ko tuku atu ai mei ko konga ia o ngāwe te fito o mau whai i heni o ko mau mai pe ko whakawope mo tala noa pe mo hange ko mea ko te Filipare mia i tonga e ko mau mai pe matolo politiki atatape o mau fe mau ke lang hake masiva ka tau te fito ka te au mo plan ngau ko ia ke lang hake masiva ta tau pe tonga pe moeni ka tuunga o to lava ke whaka economically better than now or than yesterday kaike mahalo sai ke hanga o whakaiki ki ate tau lulu ko he poni ko tau lulu ko ki ngatu lau ni ma aia na e fo ifika pe ono noa pana e paanga te au ni manoa ke fo ifika taha sai ko lulu ko ya ko osfonu ia o fonu pe me fika ulaki aloa o ke fika ni manoa ko fika ono noa ko lulu leva fika wa ko fala hina te ke usar ka admin sane mo mea ko hai ha admin ke ilini mo mea ko hai ne ma e fanga fo in pictures ko o lulu o fe ma o ke o mai o comment mai i he ke lava ke sio kakai ki ai he kulahi ai tohi ma e ke mai ko ke na lava na to sio gai you need to comment ake for picture upload i he comment for picture nima ai ko ngatlau nima ba ko hoko leva ko falafiu fu te ta nima ai fika waia ko lulu ko ni ko fika wa o ke to lahi ai ngai fika ko ai
Aia o kutoe fika uluaki, o kutoe fika tolu, fika fa, fika nima, fika fitu, fika hiva, taha taha, taha ua, taha tolu, taha fa, taha nima, taha ono, taha valu, taha hiva, ua taha, ua ua, ua tolu, ua fa, ua nima, ua anu, ua fitu, ua valu, ua hiva, tolu taha ke tolu fa, tolu ono ke tolu valu, fa noa ki he fa nima, pea moe fa fitu ke nima noa. Ko toi ia i he fika ua, pea moe kulupu ua, ko toi ni ho mo kataki o mo te tamai e ku fai mau polkalama. Ko toi ia ai fika ua, ko mo tolu ko mo ma fika ko no ko la tu kapa mo fai ha whakatau he poni. Ko ni e osikoni e kore ange tamai ki ke na hanga upload mai sere ko sere ai e sere ki ai kati ko he poni a panga ko e poni e sere ko ki ai. Ko pare fika ua ia ko hakani, ko e fala fihu. Pa ko e fala ko no hoko, ko e fala paongo fute ta nima. Aia ko e fala paongo fute ta nima, o ku ke ia vai ai fika ua, ke fika hongo fulu, taha ua ke taha fa, taha ono ke taha valu, ua noa moe ua taha, ua tolu ke tolu taha, tolu ke tolu hiva, fa taha ke fa fa, fa ono fa fitu, ke moe fa hiva. O ku ke ia vai ai fika ko ia, ihe fika tolu, pea koe fika fa reva, ko tui koe fika fa ko lava katoa ai fika fa ia, o complete katoa e nau mea katoa ihe, ai fika ulaki ke fika fa noa, aia koe fika fa uluaki ke fa noa ko os kakato ia, aia nai toki o mai wha mui e nau se ni tiki mui ko os kakato ai fika ulaki ke fika fa noa, koe foi mono e nima. Pa koe fika nima reva, o koutui koe fika nima, o ku kei toisi isi au pito pe ia, a koutui pe e whakakato mo ia. Aia koe fika nima, o kutoi ai fika valu, pa kutoi ai taha fa, taha ono, taha valu, ua taha, ua hiva, tolu ua, tolu fitu mo tolu hiva. Koe ngahi lulu koe ni mono koe e nima, o ku paanga pe ia nima noa. Paanga pe nima noa. Koe lulu koe fala fefeka o pangai valu noa, fala tahanima fefeka o pangai valu noa, ke foi tikite. Pa ko fala fihu leva o pangai te au, ke foi tikite ai ko mo tolu ko mo fefakatau, i he mea ko iau te tonu ke mo fakatau ha mo tikite he poni, pa ko sere pena e o atu, ke mo sere ki ai ngahi mea ko tokotoa pe ko mo kapau mo femau ke mo kau. Kai ke he koe angai wha maala atu, o mea koe ne whai koe poni, pa koe poni he ke ta hoko me uluaki ki he. He ke ta hoko me uluaki ke wha, koe mea pe koe kakato koe te tau kamatai, pa koe ne osko ia te tau toki hoko atu lewa ke mea koe te koe ke kakato. Kai ke, mahalo sai ke ta e te tau fui fasi, kai whai ngā ue kau skalai pe, ki hono whakakakato e risi, pa koe ne osko ia, pa te tau kamata lewa hono tohi e lulu, pe ko e hai uni fie maue ai ngahi tiki te kou nau competition ke ai mo kakai ke he. Ka kou te kore aten ke kau edmini, o wha mai mua o mo seo mai ke tau ngā ue, o ku iai e fie mau ke muhanga upload te ngai picture koe o lulu. Pa ko hai loki chapter ko na koe kau taki chapter, mo mai upload a ngai pare koe lulu ki o lunga i he foi thread koe ni ke lava kakai sio ki ai, e koe tau post koe main page koe ke lava kakai sio ki ai. Te nau sio ange ki hene kakai kato view mai koe poni, te nau lava sio kai o mai o post a ngahi picture i hene. Ege, te tau hoko atu ka tau whanga foi fasi, pe auska te tau toki hoko atu. Arino, Petolo Pewa. Malanga ifana asi ete fie fia
ABCDE. Aku forgot chapter 5. Kau already know kia kalau mo me aku kursi hai. Auto mo me aku wa. Kalau kau kia kalau mo me. Kau nak tolong kalapau mo. I think. Kung kali ay mo rino mo kaway mo Suriana No más
Sai, ko e taimini ku me kakato ai fika tolu. Ai ko fika tolu ko kulupe no kauki ai a Palamount ko Suliana ia. O ku kauki a Reno ko Hilda ia. O ku kauki a Kauai ko Salesi ia. O ku kauki ai a Kalia ko haikani. Ko kalo ia mo haikani, mo Malia. Pa ko pull up kato ai kakai ko ni mo ngahirisi. And I like you guys ke o mai kia fika telefonika te a pongpongi, he koe ni ko ai na tikite ho mo tikite.
Aia kos mahina salesia kos kaumai. Seini tui pulotu. Ko se inga paanga katoa ko ni ke lava ke tapuni. Homo seniti kon ko arino. So seini ko ni ko aiho tikite. I will call you tomorrow ko ilo pefika seini. Losana. O kau ka Losana Pousima. O kukau kiai Sionelangi. O kukau kiai Hewati Ofa. Ko Palusaika. Ko Salini, Devita Pote, o kau ke Siaosi Finau, Siaosi Motuuta, ko chapter na Suliana. So I like you guys ke momato koni ke sitikite ya Suliana. I will start writing a pong yo pata moa. Siaosi per Motuuta, o kai Olivetti Sime, Siaosi Finau, ko Siaosi no ko hingat kiai. Aia kwai mo Maria Mokalo, o kwai leva pe mo Hilta, ihe kulupu ko ni kai ke como tikite o kutoepe ai fika wa tolu, mo fika tolu, fika tolu nima, tolu valu, fa pa mo hiva. Kone osi ha mo mea, ai o tepe foi tikite taha, ua tolu, fa nima, kone osi ai fika tolu. Eta hoko maleva ki fika wa. Ai ko fika wine ko kolupu en ko a Veronica pe mo aya ko Veronica ia ko LA ko Santa Ana ko hai Inland Empire ai ko los otopeni pe mo sione ka ko hange ko lau te uhanga o frafono me o Maurici Paloato ai me ka to ko ni, and then from there I will contact ke kakai ke tokoni at ka moa ihono whakatau ho motikite aia ko Paloato ia kaike ko mai mau ai ulisi e poni ko ne ospe ko niko kamataleva no pulpe ko hau nianga mau e ko toepe ai fika tolu ai fika wa ko ia pe o keito lahe tai minipa ko ne osika atoa ia ai kati e poni was maua uluaki ko kakatoia ko ua ni ai ko fika tolu to pe foi kate anima pa ko fika famo fika nima os mahino ko osia e ko mono ia ta tola pe ni manoa. So tuku ke tata ki foi fasi ka tau toki hoko atu Sieri ko Aia ko fika e ko e mawe velo e tenba ke lini ke ya ma ne to o mene teniti Mare o Coleseria ai Coleseria cos doctoni e noi Seattle ai de fono che cantava con go a petelo Ini
Hilda, Carlos, María, Hilda, Carlos, María. No, me dejo bajar. Ay, kapag usted patao problema patao tolo fa monima tas no ni tampuda tolo fa monima mafa nakapano kanya niya Haganoi, kis kop haganoi vai. Tapa fiakau. Sai kan Oscar ni te mau hanga leva toho ya tu ai lulu fika nima mo lulu fika fa sane o fi mau ke mo hanga post mai ta ko images o u pale ki he foi Fred ko o me a ko ni comment aki upload foi ta mai ki ai ke lava ke sio mai kakai ka ko ne Oscar ni mo hanga leva o pule ai hakani o pulu ai ta ko mo hanga leva pulu ai ko ha ni ma ko ai fika fama fika ni ma ko mono taki ni ma en pa ko ne osiko ya te fa te kitala no ke taumo ke fili fale ale ke fili pale mia ko tonga ke lava ke mo lo ko ke tatau te tohi pa mo te le atu ka te tu ko hen ki ho tahine ke na fai hono takai koi o mea o hakani o pulu ko no osko ya te hanga le mato hoi ai fika o ha ne ma fika fa pa ko ha ne ma fika nima aska te hanga le va u ya ko hai te ke ha le ma kieno pikiatu ho mono e nima o meo ke mau ke post mai mono po ha meo ke post mai mono piket ko ha o meo tala mai ka piket tu ta o lunga post my picture I picture o ngai me aka ka fa no ai ko ia ko kore ki a ke sieli musia ke na takai me aka o mai ke toho ai
Fica fama, fica nima. Ai te uhai pehe o mata ke o te sio ke pulu. Mena wamo sta ki te ai au mata. Ai te momale whakaava pehe. O whakaava pehe ke sio mai ka kakai ka o whakaava mai ka te au. Ka o hanga to. Ko te ngai pe foki ke whai to tonu. Ya ope ka whakaanga tala mai. O kulava pehe asio. Ai ko runga ke foi camera ke na siukia. So ko tai min te hanga toho ai ko fe foi ava mea. Okay. Ko tai min te hanga toho ai fika o nau sia mai ai. Ai ko runga ko foi camera sia mai ka te avisa. Taha. Ai ke olunga. Poia. Ai ake. Koe ai ke fumia ko Koe. Osi? Iyo. Tani mai fika fai. Tamai sa ne ke angi tae mono. Ko tāna mono I loki fulok chep tāna o spos kato at kia uta. Mo fai pe mo mea mo taila ni a Tamai fai. ko nu fiu he whakasio e whoro. Koe foto na he fuloki chep tā. Tuku pea I lila is good. Alge loki chep tā. Alge loki chep tā o klike ki foi toti ko o lunga. E te neha lewa o drop down lewa pictures. Paki hanga lewa o save lewa ki o mea. Paki toki hanga lewa upload mai ki he. Sika ratea ko pote computer. Sai ko mau, pa ko fika fae, ko fika nima lewa he ko nima, fae nima e. Ai ko tai min lewa te hanga lau ya te fika nima. Ospe ko ya, pa sio I lewa pe ko hau ni mau, pa ke hau le ki heni o piki ato mono. Fika nima, o mau ya fika taha nima. Fika nima ko fika taha nima. Fika taha nima he fika nima ko hai ya. Rachel. Mau e tahine ko Rachel. Le sieri, ya se o kamata pe le sieri. Ilonga ngao malo le sieri, o kamata pe le sieri. One mau ya e ia, ai foi pare ko ya ko mono e nima. E fa ata fika taha nima. Ospe ko ya, ko fika fareva. Fika fareva ko e sane. 33 toltolo. Fika fareva ko toltolo. Ko toltolo leva o mau ia e Meleana. Who is Meleana? Ko hai Meleana. Fika toltolo ko le serie na hiki. Meleana. Mau e Meleana aho mono sane. Who is Meleana ko ia unihanga mau. Ko ia unihanga mau ko ia fika toltolo ko ia unihanga mau. Ai foi lulu ko ni. Ko lulu fika ni ma leva mau ia le sieri e fika ni ma ai pare ko ia. Pea ko tau mono ia. Ko ia e taimini e ta e te tau foi fasi. Pea ko ospe ko ia te ufai leva haki foi malanga whaka wharearea. Ka ko ne ospe ko ia. Te tau toki hoko at ke tau lulu fika tolu. Mo fika wha, mo fika nima, okay? Iwi. Fika tolu. Ako fika wata tawe pepe kakato pe kake kakato. Kako pau pe ke uia. Baka uia leva pe ia kuma uia he kau fika kau teke totongi. Peke ki ave te pale ia. Meliame. Meliame, mai Honolulu. Meliame. Andy Meliame. It's not Meliana. Nisa, it's yours, Kona Fili. I'm sorry, Nisa. Kosilesieli na nangatoi man Meliana.
Melia Menisa. Ko lulu kon te tau hoko at kai ko se tol mo ko se nima mo fa pe ko fika tolu en te tau hoko at ko ki ai ka ki mo ke tau wala ko ka fika tolu ko fe fa ki malanga fale alea ke ki malanga atu ki he ke ki tala no at ke kau ka fili fale alea ko hange ko ngai polo kalama ko fa special hato ki mu au pito ahono malanga ai fie mau ke understand ko e ka fa fofonga ko ka kai system ko na fa ko i taimi wa fe ngo fulu ko wa fe ngo fulu ne osiko no fuaki mai to bo no ko ahono executive head po ni ma ko no executive power ke lava ke falele ka kai cabinet mu falele ai pure anga na fuaki mai ko pa hospital ki fa o leva foi system Aia ko foi sistemi leva na fau o hange ko eni. Na o mai leva ke increase a to la he kakai me to hiva o to tafitu. Ai tau to tafitu. O wai ke to ton ke tau fo I tau to luia he tau to tafitu. Pe o si ko no hono increase ko tau to tafitu na to ke hanga leva he ka system science ya ko ai penologo teleketi ko flexevere ia ko kaupalangi me ko mea ko ni ko fa o he kaupalangi ka pau ku ia hatonga kulavia ki ai mahalo manlala mo mea ko kina tole na na kaupa mo manatu ifoki ko tala tupa hatu ia mo no ako kina tole ngai system e fonua mo ngai mange ko le ako he clip ko atu po ni mana ne pehe Kapa ne kai ke alu ako muri e kai ke nehanga AI welcome European mo tolo ko ne democracy ke faka hoko no fonua ai ko tawa o mai ko ki ai ko wa fe ngofulu na fuaki mai foi mafai ko mo wo o faka lele apure anga pe increase mo fale area o to tafitu sai ko tafitu ko ya o si ko tafitu pe to ki fa ureva te ui e au ko ngahi obstacle, pe te ui e au ko whangafoi ngā hau, pe ko whangafoi luo, ke ta pewa e tafitu, ke oua pe na amalo e tafitu, ha taimi, pa ko talu, ai o mai e mea ko ni e wawhi ngofuru, mo te ki ai pe ke tu whakataha tafitu ia, he koe ui ngā koe ha, he koe ke mahino ke tafitua, even unau toke tā mo nau. Ke mahino ka nau tolu, ai whahinga system ko na whaua ke whonua. Sai, o mai ko tau tafitu, pia koe mea lewa na tok whao koe ki mui. Sai, tonga tapu, na toko tolu pia tonga tapu, I he general election ko na whai. Katoa tonga tapu, he ka pau e whiri whaka katoa tonga tapu, he tahi mini kou talatu, e patoa tolu ia ko, ia he kai ke tai patoa ia. Pa ai lewa ha, ai lewa tutuu. O whakaha, o whakaki pōsini iki, whangaki, ai lewa district lewa, whangaki mea iki, whangaki kongokonga iki, ai au ia tonga tapu uloaki, sio, tutu ue me he, hiki mai ko tafitu,
Pe tutu leva foi population ia me he in general ke ha ke si au pito. E kone si au pito o kuha. Fai ngofua hono ha. Fai ngofua hono fili mai kakai o koe ke qualify enough. You know, in general, that mo elected at best for the whole tongatapu. But cut it small like this o mai ha minimum. O mai ko minimum ke algo play ko national level o kuha. O fai ngata. O fai ngata ke play ha ke minimum. Ko toki kamakamata na ke fili ha ke ai ha. Ai kakai kuna me tuha ke national level. Kako foi tau mua purpose ia hono kati ko iki. Tonga tapula ki ua tolu whani ma hono fitu aloa hongo fulu. Musi aki ya. Toko hongo fulu ke ki population ko foi representative e hongo fulu ke ki foi population ovia. I foi population i pe wa tahakilu ko me ko toko lahe tonga kato au tahakilu. E pe tahakilu fia koa. Kai o mai ke representative e hongo fulu. Ia, musio ke fili. O kuma ke fia. Ma ke tahafe. O kuma ke fi hiva ngeau. Ma ke fi hono ngeau. Ko hono foi depth. Peko loloto o foi fau ko ia. Ke ha. Ke fili atu ai ha. Fili atu I he level o town officer mo district officer. Ke ha. Ke play mo foi sino ko ha. Ko no pere o kuha. O ku no fo ma pe hiva ia e. O kai pe ke to ngau e ka fetu. Pa mo si o fai ngo fua no ha. Fai ngo fua no fa tau he no pere ha tahape. Tai minu tu e no pere. Tai minu tu e no pere ia pe hegwa. Te nau kau ke popular, te nau kau ke maturity. Ai ko maturity which you should think ko pesi ia. Ka ko watu ai foi whakatata ko uhinga he kai pe lava ke malo ia taimi ai kakai ia he ko foi system ina e fao ke fail mau pe ia. Ne kai pe ke fao ia ke win ha taimi. Na fao pe ke fail. Ake na honga kati iki pe hei. Mosio? Ke kati iki pe tonga tapu. Ko fangi small district ko ya. Ko na hao e ka fafofonga ko na hao na tolu ya he district level o pe mo town officer level. Ke play mo ya mo national level o no fa ya hai. No fa ma tere ke tie mo privy council pe mo legislative assembly policies and all those kind of things. Pa ko me pe fa iko ya. Ko muy holo iu ya ko ba taui ye ha e behind ko po iba tonto ako ya ko fe my minister he na o design e foi system ke pe ke ha ke alo muy pe holo iu o kumi holangi o sio o te pe ke fa o ke uto o kau fafofonga ko kakai o si hu watu pe mo target ko kisia na ko na ko isa ke na ko nomini fo ke isa ke pa mo sai piukala ke na hako ke la kanga PM e ko Filipe ya he a pe usio fa poto ko pena ulili o tamasi ta ke lili me lo elo o ke lo elo pe ya si o ke ne alo o SMS fa hau o kai te ke lo ko ala te hofa mo ui ala ta semis fa hau ke mo fa ta lo ya ke ko mo wo mo to lo fa ta ia mo hola ta kai holo mo to lo ma semis fa hau a semis fa hau ko ne le to ta pe ka sai mo vo sa tolu ala te tolu ta na mo no hiva o hiva ka evalue you see how stupid you are o ke fa se sere ko ilonga mata ko mala ia ko ke ne lava ya o sio ilo I halere ka ko atu ke lava ke mo sio ki ai I kai pe malava ke te fakata ha kakai kai pe te malava e ko system ina fa o pe ke pe kai ke tuko ke mahanga o ko ki foi fa mapa pe he lai tala no politiki holo kona ko fai folo tuko special hot dog te mahanga le va vilo ya tolu ko ni ospe ko vilo ya tolu ko bau ngawe kaua bataya ta ki foi fasi batau he ba pe ale taimi mal pe na ta ospe ki mo pe hiva okay tuko ke mahanga o vilo ya tolu ngotongo kalake como mau ecco tolo eni Ko ma pe ho ko fu rồi quả quên Okay. Almost. Yeah. ôi thì hiểm right Rồi. Ta. At sa pagkiko ko
It's not inside. Ko pale kon fika tolu. Ko fala fefeka fute tahanima fala paong. Pa ko fika tolu leva. Ko haifuaia. Ko enia, ko saalesia. Ko timia ko akalia momea. Aia ko fika ikai se toho fika gulahi ni mahiva e toho. E ngata pe ai foi tikite ko ni manoa. So ni mahiva e tu ko ki heka te ai foi toho ta hai. Ta te fufu yo mata. Okay. Ready? Yep. Good. Oh, see. Okay, over be moya nafika. That's 51. Okay. Yep. Okay. Remind me to record. Iyo o anda. Ko fika ko ni fika uraki peke ni manoa. Pa ko ia bete ne o tene mau ha foi fika ai ko ia ne mau, Ka ko fika fika ko ne mau ko ne lulu fika tolu, ko fika fa 44 and 44 anga fa fe kalo laini ho mau, 44 ko kalo como mea e ni kalo ko fala tahanima paongo tai kulas ko ni mau ia e koe ko koen mo hilta mo tolu salesi kawai mo fe ai kulupu ko ia ko mo tolu ai ko fika fa ko koe kalo ke mau ia fika tolu sai ke tata tau ki foi fasi ko ne ospego tau ki foi fasi ko ia tau hoko ade ki fika ua ke ki fika uluaki pe fraosi etau polkalama fa ko kalo fa ko kalo Fatu tal mago chao te. Eko la solución mai te moya bea. Ise mata hawa, oe ua zeta hawa. Maro mesikuo, zelo toi ne fuatawa. Sila i oi ofani te Elian Pascal. Thank you. Caroline neni con el mar fala. Hi Sinta. Sinta.
situo Felotoi te afuatana Sila ie ofani Tise mataha ua fetani ma Happy birthday Aonima ofetueli Fatama uhai Ai o itapalomesi Sitaisia Wola momolomona Forata I Homolangi Taumoluna Nafanuae Kanopukolu Motolo Kakala Alawo Maila I Manamo Ui Mosila Perua Siloma bailala, ao oe vale ia tama. Au waka ie, lagi oe, laga fonua. Nui ho papai, meye maku awaya. Funga mo uefa, ete akio o tui katala. Sai ko kulupu ko ni ko kulupu ya oto la pe holisia ko pa ke te hanga piko kakai sai pe ke ilo pe ko e ko e tereso ku me ako pike na kakai me na nga chapter list ka ko ke pike ho kakai te ke to pike e ko ya ka pau e wi to ko ni ko ke ma wi e ha foifika ko winga he ko fanga foifika ko a ko emocione it's only fit mo foi to kon ta haua tolfa ni maono fitual Fipe mo foi hongo fulu. Kako foi disi o ni manoa. Sai. O ka kaile ke mau he poni, ko fala ko e alo fika ula ko kahau, e na tu sales, ko hinga ke lava fakatau ai fala ko e. Kai ke ko pale ko ni ko fala tahanima hinehina, fala tahanima hinehina eni. Pea oku foi tikite ni manoa. Te aku nai panga te au ke foi tikite ta, Kako eni oku nai lava whakatau foi tikite hongo fulu, pe te tau whaile vai toho he pōne kai ke toi tupuia, kakapai kai ke fall inia, ia ngai foi tika kone whakatau, ka aku noa, pai kai ke maha taha whala, Kai ke, e kore anga lesia li mo mea ke nao, ke nā ai. Ia. No. Ia. Ia, o fallen ni manoa, So, kapau e ui mea koe ni koe ke lava koe ke mau ia hata, pa e foki lewa whala o toi tari pe whala ia, ke toki ui atu ihe, ke toki whai hana whakatau whale leu ka hau, ke osi, Ai o mau ia, he whika whaua, 42, 42. Sai, koe whika whaua, o koe ke pai hata. E zero, Ai ko sione na ne whakatau e ua, Veronica ko e ono, ai ko foi fika pena whakatau ko e ua, ono, valu, hongo fulu, taha fitu, ua noa, tolu taha, tolu hiva, pa moe whaono. Ki whakalaka si ai whaono ki lalo pa ki whakalaka hake tolu hiva ke olunga, kai mai foi fika he whaua, Sio, ke maa taha e pare ko e poni, te whoki pe ia ke whakatau. Sai,
ko e whakaosi rewa ko tau ngatu lau ni maia, ko ngatu ko ni na e tofi haino no lulu mo ka ke mao, ko lulu whakaosi, lulu lai whakaosi, ko ngatu ko yana ma e au. Pea ko loto le pia ke mai ngatu ko ia whai ake whenga paanga i Kropolo, ke mao a silin ke lava te beg a sina kakai, Ka koe ngatu en te tau lulu e taimini, pa te ukoleanga le seri ke ni whano viloi, pa na koe tika e taha ke ono noa, pa na panga te au ni manoa ke koe tika taha. O sta ton pe ke alo ngatu e po. Ke Yeah. ko ha ko te ke ma e ngatu. Ko e fika ko o ma ko ngatu ko fika tahawa. 12. Pa ko fika 12 leva o ma latu. Daniela. Latu, this is Latu. Ko fia Latu ka na sta me pe Daniela ko ma pe tu pe hen ke fa ya ke ngau. Te mau pe te ngate lo polo ke te fa ya ke de lulu Ka koia, ko ngatu ko ni mau ya Latu, ko fa malo at ka motol ka to mo me mai boni. Ba tu mo ke fa osi aki talano ko ni ko ki ke ta fili fa le area. Eta fil paremia, Pa kone tua na e fi o fi pepe ange ko fa matala kwa ne nai, na fa o pe sistemia, e ko mea ko whakaori fo, ko ke hata he na tonu na political science. Ko political science ko ya ko ke sistemi, a ko ke whamau anga, a ko ke lao, a ko no administrative ha whahinga ngāue. None of them ko ma aisake ma ko finance, pe ko e ha to ke tata pingia he fika, to ke tata viliami ia ko e mea he lao, to ke taha ka pohi vai he lotu, mo whatever na ungahi matai tohi ko na ya ko logi ako ngai knowledge ko na ota nak me logi ako nobody na political science ko no ngai successful ko agrisi na ya na political science ya pa ko ngawe ko fa fare area ko ngawe ai kakai ko ya it's only in Tonga o tawo o 5 hole fa ngamia pe kai ke ko na fa pe system ke fail be pa fail be pa ko ne atunga pe na ta fe fusi ka tek pe ke mahino ke utoko Tonga ka ku ke toko si ke toko no to ke ta mahai mai alwa ke toko ta ka ku ke toko ta pa ke toko no ko he pa ke tu ko ke ai ko ke popo ko ke system ko vi ko na fa o kai ke ngata ka na wo o fa matala ke ka wo e ki musange tam fa se ko ai commoners fela wo no ida tol ko me avare me avare mo me ka to ko ko fanga vale o tala ke no pere o ke complain ke no pere ko ke te fe ma pato ai ke kau i hapi pure anga ke tu ko pato a ki tu ko ke te fe ma ke kau he pure anga ai ko winga ka semis pakahau ko winga ke abosa ko winga ke sa piukala ko bosa ne ka pe ke si minister bosa ia ka ko pe ke mo la nga te patoa a semis pakahau o ta utuma maafu ya ko no bahenga ona ia ka toa a semis pakahau pe aku pa ko mo aya saya o ta utuma tu la ke pa ya o ko ke mo lava i fare ale tu la ke pa o ta utuma ya o ko ha to fia pa mo ka vosa o ta utuma a fafanua ya ko no bahenga ya ona foa ko ni fafonga na me hapai sio ke kai ko ke makupusi ko ngahi nanu fa fonua ai ko kata mai ai ko ho eki pa kata mai ai ko ene afio mo na me una mari ia he pe o lo ka tolu mo kai ke ilo ai anga feka ku nga aki faka fonua faka culture faka kainga ai anga no fo now for recommended to ke no pere pe agua ati va no na spell out mai ati va no ite na ona to ke maturity ko hambe ko alwa no pele ke maturity ne ka ke fili e tautol a no pele ka ope fa ki mi aya ko kitua malo ho fenga ko pinio ke lava malo fenga ko via moske ke lava toritori lava ka ke lava malo fenga aya ko aisa ke na ke to ko to ki to fa mato ato ni ka ti to lava ko hu Daniela fus malo ko malo ho mo fenga fa mo lava tu ne to ka te ke lava ko sio ko pure kovi
te whakariria ia ki hange koe te one to hafu nampalako. Hafu whaito ka ili whakarifia te volo o lue takai olo. Ho lolofa holo mo heke holo ko mo heke whakarifia ia e kakai ia te koe. Kai peke te hata ia ho kabineti e fie mui ia te koe. Tuku ke he peke niwa koe tangi tau piri holo ko feminista. Koe mea ku to whanga i koe tau kau whiri wharea lea. Paka mo mai ko mo tolu ko o mai ko o pe ko lau mai ko ke patoa foi tolu o pure. Tai mini foi tolu o pure. Kapau ko lau e ka no pere ko te nau au na toke maturity ko move back tolu ko tai aunga ka to o party ka to. Ko move back tolu ke ono o hiva evalue. Ka no pe tolu evalue ha e tata. Ka tu ma pe tolu evalu he fe ma e tolu ke ha ke ngau fa ta ka kai. Ako whangi kau to ke tahaku na ona to ke ai ke ture patoa. Ke ture patoa na mo whiri ko whiri mai kakai to tong tukwai whanua. Taxpayers elected. Ai kakai ko no matter how ugly they are, how political party na now how me ai. E ki mo mo toke mo ilonga ta e leader. Kai ke leader. Feia he kakai. Pako mea whai ko hea. Kono tapare pen mo tolo mo foi la kahala ko ni ke mo to e fili fare area ho ko mai pa ke mo ta to e fili fare area ho ko mai. It's not hard ke ai ke mo to e fili fare area ho ko mai. Ko yo ko mo ngai vahenga tonga tapu fia tonga tapu nima tonga tapu hongo fulu tonga tapu eua ko vava ta haono vava ta hui mo hai tonga tapu fia mo mai o ma ko le mo ka fafonga ke na ho ko fata ke kakai. Mo mai o na mo fili mai a kakai fa se pe mo mai o ko anga na to ke na ha fa mo kakai ke la ke fa pure anga ke na fa pure anga ko rere pa ko fele kakai o poto ta to i po iva go old school o ta to no ni malolo at ko ta fa ki pure ko vi ko ke fai kage o foi ta full fa o se ma por kala malulu o mo tolo ko na mo ma ko alulu e poni mo mai o at ho mo pare me officine i he whaia taimi beka mata pongpong mo aho hoko mai. Ko ia ko whamalo at ka motol manatu ko tau kati he wiki ka hau ko e ngahi pua wheke e walu pia mo e ika me Hawaii ko ia e kati ko he wiki ka hau pia mo mai e ke lau ke mau hamea ke mo Christmas ke ai hakilo i wheke mo hakilo i ka he Christmas. Ko o whaat ka te motol hono kotoa and good night everyone. Ese,